Nasar sa kumain na VitiFM Facebook Live kana VitiFM YouTube channel sa kita bagi community ko na wani binanumi ana sere VitiFM Suru Na Belo ni sambulo na. The Rumi Gokals e Sua Nakasi Lautoka Nandi Ba Kilambasa. Natambana ni FIJIAN Competition and Consumer Commission sa Vakavakavata kina Global Anti-Scam Alliance and Vakanindike ni kina valutin scam kaso total sertiko na kina tumbo kina Nagay bola to nga manum ni kera sere. Nagay bito to kumain na comments. Tuwa natambana ni FCCC and ananda vakraramata kina leo ni vanua. Bola nga may bakalaka, bola nga may naada ni vanua iko sar tumikina. Kay bola so lima na yada meron na numiani ana sere. Sao tinangona nilai ni malautu kawawa. Leve na voli energy toa. Vei vitikat e sivia tin korona un dolo na ivoli. Set sa voli o titali. Kuotali na wawa. Vitikat, your island marketplace. Voli na nonta vanua seve ya sa ivuruvura. Sikova na vitikat.com.fj. Se download taka na Vitikat app. Vitikat, feel good shopping. Powered by Vodafone. Menakan ni sambulo na nasar-sar chukumengo na VitiFM Facebook Live. Ni sambulo na katalangan nasar-sar chukumain na VitiFM YouTube channel sa semajikan tapat tu na koko wa mono libriba na internet na ngonong go kay bola chunga man mukher sere na comments au nang gair nang nanumi ke muni chuka na sere na ekabi na kan ko nimbulo na doba ka lori na non do panuan rebe ni minibus rebe ni taxi rebe ni bus na lori ta panga ikon rebe ta chuka na ekabi ni ko na nomo pinaka na lori kon rebe ta chungori erau bewe kaning apa pinaka ke Total Energy Substation official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ona bombulo taltu ani biro na biwo tini mana 7 Sutton Road Ashcroft 2168 NSW my Australia. Mbulo na ka Salnote Rokotina Dewhurst Kataiwai watake Nem Kataiwai au sa lolom sartu ni bikem draw na puno lewo Sydney my Australia and Kabenda. VitiFM Suru Na Belo. Total Energy Total Exilium. Bulo na katalangan, bulo na ka ani chikina, bulo na pengkarafi, bulo na ka mail na level. Na namin juga na serang my Brisbane Australia mail na level Ronu Niao Litiao Athlon K Meli Junior. Bulo na ka sketch Rocco. Pinaka sa sukat ko na job sa Malelutski Valley o sa Bauno ni pinakatuan. O sa baka pinakatalang bali bubira na lubenta. Kalat si Waru sa may tapa ni kuwan na non rapitero ini Fiji 8th exam. Pinawali ko na na buli. Pinawali ko na naman sa mata na taka na naman ni Papa ni Petero. Nabikaw ni buli na tumay. Ano laman yung baki. Nawali ko kung ano nakatalto kami kaya na tumbo. Kaya nandaw na besusu pinakawali mo na besusu pinaka. Mayroon na lubenta kalaswalo. Era sa Petero ng Irawa ni Fiji 8th exam. Tulo na siya kasawa sa may tama ni ko. Pinagkoniborong juga kaya nandun na sere mga Papua New Guinea
Langan si chicken weekend na iwas rin na bina no miya na sera na VitiFM Suru Na Belo. Mula ba nakatala meli na adalebu sama sa may Brisbane ma Australia meli na adalebu mula ba nakaron nunia o litia o Athlan K Meli Junior. Sketch roko mula mai ke pona binakawalebu na sama chuma ndoka na suba mengena no michu kombo wachi o sake o ana ke baby mbuna mula ba nakatala nga eta taulele kere sera sa chuma domain ena kabini ko apo burani mula binaka vara ratubo mula binaka ovango nga Vancouver i British Columbia, Mary Vuyale, Losena, Mili, Ana, Vataki, Anita. Mula binaka Susan Lewai, Mula Mike, Lolom Sartuningo, Oli, o Lona, o Junior, Joshua, o Kelera, on Enakasi, Enakabinango, Binawale, Samachumana, VitiFM, Facebook Live, Mainakasi, Susan Lewai. Mula binaka Simon in Banuve, Gonga and Nandera Kidney Center, and those on Bulabinaka, Rocovio Galida, Binawale Ova, Na Samachumana LT 7630. Chosese Davuni Sautu, Mbulabinaka, Vinawale, when a Sam Sartumana, Corvaturanga, my Tonia, my Taivungale, Tailebu, Vinawalebu. Nasama chumay na koko ba internet sa totoo ba wajin nasama sa chumay Tonia and na ekavenday. Nimbula ba nakatalaga na maramatina o ni ba kasasanggat chuko na iba kay kabin na kanday. Pinakawali mo ko na rakipin na kanika na supto ang o. Nandodomongo sa boda e na tombania. Samo din ang kuntalumani. Nandodomongo sa boda e tombania.
Lendo da kakena no mata sera na tangin indala ya toma. And I was saying on an event no me and said VitiFM Suru Na Belo and a bit of Konivaka ni ngunu ni benisi ni nambandua and anonda vanua. Total Energy Service Station, official energy partner of the FIJIAN DRUA. Totoka na kena e kavo mai na takaslen na ve matangali flavors mevaka na banana, blue bubblegum, kena grape, ngai maleka na kena kavo na moon mist ice cream. Takas moon mist ice cream. Okay, kira nga gai share taka na video ko over na ng friends. Takas moon mist ice cream. Motovole saranikua. Go on, treat yourself to Lebu Takas sa Moon rong ay Mist talo Ice no Cream. taka hey VitiFM Facebook Live. Na via ka kita sa. Exilium Be new mama na ba formula kina may lima. Kita total do sama tu energies. kina. E vuto niyo kina na additives. Siya taka ko na video. Meron ni Sarah mo ko meron din ni kantina. Na VitiFM Facebook Live kina VitiFM YouTube channel meron ni Sarah tanga. Exilium new formula. Fakatawai sarave total energies nikua. Choose Exilium. Choose quality. Na sale niya baki, vai Niranjans. Iyo RUA nga na singa. Niranjans. E valutuko sa busartiko na isaw, vai kemunia na bamba singa. Siko yani, e Niranjans elabasa. Kay bit talaga man doon na mo thumbs up. Kenan doon na mo likes back. Doon na mo likes, kenan doon na mo hearts. E baka wai susuan dongo street. Niranjans labasa. E na singa varong buka, kaya na vakarong sarangongo. Niranjans, we're with you all the way. E na wara ni wakatumbu bisinisi e mbimbi na be sekondi. BSP Smart Business e tuwa rao mena wakeiko. Bisinisi lai sem bisinisi lebo. Mena kena tosoi na nomu bisinisi wakatumbu ilabo se mararoi na veka wakelabo. Membaleta nam bisinisi. BSP Smart Business mona numa ena ngauna ni nomu ndrendre. Empower your retail business with BSP. Ena kena itukutuku matata sikova na netu website ena bsp.com.fj. Me ambaki vina kaviko na ambaki go. Na kemo mengi noodles ngangori, sena Milo kena Nescafe coffee o ngunu vatiko ngori ena rao kena ni viko na lorivo 4x4 bonenza. Viko na Kit Kat se Coco Crunch. Waka ngataka nga e $5 sesibia ena Nestle product vabanga, me rao ni nomo na mandingi ena lori bongo. E tolo na batua na lori e solia o Nestle. Tiko na ka elavaki. Nestle, good food, good life. Pinaka tomani ka ba kurich ko naman ina numena sera. Mula pinaka Susan Leway, ang mula pinaka Mike, magana naman siya kumtanga mana sera ngore na kasi o Oli o Lona o Junior Chosu o Kelera kito sa masarti ko ngore na kasi na VitiFM Facebook Live. Simon Imbanube gonga na Nandera Kidney Center Rokovio Galida. Rombulo pinaka Rongova, pinapala na sa masarti ko mana loman in taxi ka vengara bicho na korturang alibusuba. LT7630. Chose sa dabuni sa utu, mula pinapala na sa masarti ko may Tonia may Televu, Bill Laiseni ang mula pinaka. Lui Doria Kulambula Mike levu kainda ku matuku laungango kito sarabi ke mnichugani na VitiFM Facebook Live. Bulum naka Livia Lendu Lodo, bulum naka mai Mike isa rongo naka mai na ser Petaluma mai California. Vena bulum sar na sar chuk mai na bono levo America re sa mbongi levu chuk na bono. Mana sa ni burubura mai Petaluma California. Mbote na kandavu epeli bulum naka brother bakano ni naka chukani majuro na kabine ko wai. Bulum na kanaita kere ser juga ni majuro masela. Vena wale buna sa masar juga makina turangan ita peli mbote na kanta. Bulum na ka talangan na sera kataraba mengena na juga ni kino yer kita sara ye matai sau na matai sau ni matai balu rechuko maya roi mai sabu na pene no mene Mrs. Naituko. Na bombulo tal tunga bertu na nondo socia era baka pinakatakatsyon baka napala ba korro may naibiroro may budi may toko-toko telebu and kabini ko sabang bulutukan bikam doon socia kam doon socia do tara pala ba korro chungur may budi dong karon rito pinakaberto na turakan ni budi ngore kararbaki Dumonto na vola singa ke viselele. Image of a damaged mind, ravaged by an unforgiving time, expressed divinely by a man, not a god, but rap so timely. In the sinews of my aching body's course, I travel blind.
Pinakaboso ta kaya warani wilikan ni Adam. Naser sa onchungo dasana numikete kina. Pinawali mo na sar-sar chukmay na VitiFM Facebook Live kaya na VitiFM YouTube channel. Sabo 5 na miniti milima na tumong kita kosongaw na tanagay sa matala na VitiFM Facebook Live and ekavi ni mataka